Welcome to the Leading Sight News. Kardom, element kolom sing teron, aprang si the Leading Sight News nanggalang dun doan na korting irpanda nilina tung pan kardom no chipiglo kardom. Non pini jasamet nili kedo ladak nijang karbiang long mate west karbiang long kheroni mate phelangpi. Kopi apa sih nili nona dak nang karjap penang le tung pan pini si plek jaga berta nang pachini ma pelotang te nona dak li tung pini karbiame puisia me ki hokondo laso ame kopi pasi hokon ma pelotang te ili tung kidam tang social media long la pena kaplek platform long li tung thek kon long. Abdak PGR VGR long ke do tama phan piniar lianta tharle pon pelang ahok tema council penala tama phong lo mek ni pon ke galang tum tharle pon pola pa kapleka process deng pon bom lo pokeli tum thaklong lo bon se ta pini bene ke tharle lo ho punan thaklong le langa jok mo la pusona por bena jok lo tharle pon pedera non ke dam tang ni tum karbia khai tum kan ma kisung ke bang jilangal ni aso se nang sung na non ni tum kopi ma kisung ke pomo aso se kisung photuna pa men pen la bang so kaphere la bang so ok chung hur bena jok se pini ke bian ke chingrum ra la bang so PGR VGR phana hok pen karplung thek ji ang jaman ke tharle thek ji ladak ngeli tum kar bia khai phanang ke dong rop nang ke dong sit akhai tuma phan itum ka song thek ji phan si ladak ong dung kar bi tum pini na ka chingrum pasi ladak pini is karbiang long punan west karbiang long pudang nang nijang karbiang long nihang karbiang long lapen atok anu pena karbi tum ke ong dung nona ka chingrum do pasi pini la bang so ka chingrum ji long ala tum kopi alam si chingijan ponjima ngalang tum ko sona solution si deng ponjima pin dak mai nang chingrum pen asla bang so ka chingrum athe ni tum kicheng pen kijut ke tar lip dun pen kadok ka karbia solang doara jasemela dak PGR VGR ka song long klamlong nang kele dun de tuma phan la pen nang dun thek da tuma phan hem do prong tuma phan la pen social media long chatai pen kadok ka rat pachini phan sini tu nang dun lo pasit non ni tum dak non kicheng pen mo kijut anta kopi se ka cherai pon mal dak ko son sira da tum non ka dak nang ka chingrum mal bang so puthang ni dun tum phan kicheng pen kijut ban kada ka Ang kuthot lun chitu itir. Pili ko lapen, ladang ko chitu rapen. Kadok kawe kithegiring man gedo ake hai pintu man phans kame nawe tum se kame litum na cho phaten pen karbia thai chingrum nangi karthe karbia thai karbe to nangi karbia thai chiki nisira karbia thai tum chejam nane chipura me mate tum chelan fre nane pura bang so ake man pen karbia ke mang mate to pini ladak non PGR VGR alam radame pi ke peman long jasabet pini karbia me po irpensi isiame pi peman lo kyong dung karbia to matok anu pendak chingrum lo lapen hamphang asong kong dung matungang lo bons tami isini tum ke thek dun long ateng plotang te ladak political party asong jasamet bangke karbi posita political party long arpu ke thek do tum bang lapan kachira pacheto dun tum thek dun long le kopi porma pota ke dam tangan isami kong dung tum thek dun long lo APSL se asong ben posita tum jai ka thar pen kania mata thek long lo alang ni pono la kong
ni karbi chotpote ni tumnang ki dekte bonda tribal aphan adivasi aphan lapen asami sumda khilonjia pupen parlo ponpe potang te chitong dekte polo pini ni tumda ka thelong te potang te APSLC long top ranking leader tum han tum thek ponong le lapen asana thaksi ASDC atum long top ranking leader tum thek long le lapen ajara party long sami kong lung sabet political party atum ke political party ke pathe penone lapen gupi penone sidami pini da ka chithana teng potang te la polo le sonong pharben da pupon lo pini ni tuma khai si ni tum klamong ji ni tuma song men se klamong ni tuma party pe se klamong ni pamat khachi jong top pen ma pini kon ma ke the kere tum intellectual tum lapen political party leader tum la ka chitong nunde do kok pesalang lagi pupon sala so teng potang te ni jong bachini teng potang te political party leader theo tum la dak pini chitong nunde la so posin non kon mani tum kirip dona berta bangke alang le tum kong do tum wang no tema lapen dak lam jumisan thalo karbi tum ning sigi do nang jia lam lapen karbi tum de semela PGR VGR along le long ke tum han tharli si la dak tum reng dok ring ni pen mum ta ke do long jia phan akapre ka khai tum beni tu la posa ke sung mum ta ka vida jia phan si dak ning trik long alam than pon lo pasilai hui ka do ka berta pini ni tum kirip dona berta na tum hana paklang pi hone ko la si non ni tum da di side news pen kirip pona berta ke la pon se kang ton pon lo nang ni tum nang nang nun thu bo mi tha adom me thak me kardom kurang thu media coordinate tu han chorolo apol ateng pen dak itu me chopa teng pot stone chorolo non nitum dak helang pi kheruni along sin tum helang pi kheruni along sin tum non dolo bini karbi dang te karbi pu ake chisong pen nitum PGR VGR aphan election vek nang ji pu the PNC pini karbi doan la nang kingrum lo sini tuma song pen sti tame ITP ke song pen tame ni tum pini dak nang chetong non lo sila bangso pini na dak nitum kachetong karbi doan ta pini nitum siparai pon po athe ladak ki PGR VGR long eviction se tik bangke nitum bangke kachesong bangke ton ton pelo lasika do ka we karbi arat ke doan tum has teme chuni rilo non kado ka we samela bangso PGR VGR long eviction se tik bangke itum ning sipet pen khai dorom kado ka we chipu pe pin pen itum ning sipet pen kachesong ra la bangso eviction wek nang ji aphan si tum chesong ra pen nang po tase pini lada ka jotong ko dok ko we korte ingir ka dok ko we pan same nang jotong don an pan same ni tum hin pen chorolo tase ki bang jilang an same tum karbi tang te karbi itum ning si pet ke do pen labang so PGR VGR fan eviction wek we tiga bang ke tum se song pon pom po posin itum bang ke cheparai pollo kadang tang ni kami ta eviction wek ko dia tapi kami mampuan kami lah so PGR VGR apa tu eviction sebab apa kami tekan yang sama konsul pun betul nil tu mahin pen kipu dunjia bangke lah hello kedam tangani talang le tum cecak lo eviction notice pipo pu cecak pen si nitum kachisong same ington kok kason si nitum cetek long lo bon same non bangke nitum kachisong bang puthot cheng pon thu lo lasi non pen bangke eviction we se tiga bangke nitum bangke kachisong bangke ington te lo doan pani li pini lapang samai lo nangka cetong dun khai kapot ka doi pan chorolo lapen yeltum pini ki bang mangke lalo itum ITP ke made indigenous tribe protection bang karbiang long po hamphanga sangban se ke bang asinili tum adiman bang ke lalo je ke dam tang tamen itum njelo lapen non tamen je ji lapen ke bang ita njela je karbiang long long leke nili kencing set nil tum ke pi khai bang khai ban lalo lapen PGR VGR long ka chesong along bangke itum karbi khali chorkali dak tribal ki doan bangke ining siwet pansi chesong nang ji busi yetum penta demand pidulo lapen pinil tum dibuban wangsi ladak kheruni mate phelang pialong kache song hong kamang policy ladak kache song long nitum arjap tip si doji lapen yok BJP da samil tum labang so kache song ington tel lapen ipichiru re nitum kelalo ase ITP ke asong mentame un an bank kam chiorun ji lapen karbeng long tamas council han tuning rilo je prap jin pen immediately ladak eviction kuri nang ji lalo lapen ladak illegal bank ki do tuma phar an mangke aron ateng pensi alang tum eviction kuri nang po la jong si eviction chetika mangke nil tum kache song mangke ington mon pe lapen apichiru re lalo lapen nilitum pini la soka je song long nilitum ITP ka song bercokali kafreka song damme dag bang lo lapen ke public atum damme dag bang si ilitum jelang mesen bala bang soka je song hong jai long nilitum pini muluk che thelong lo la se lason kar bia khe tum an se ka prang dun ji phan pulutang te ining sibat dunang ji thorom khai parti chipu pepen kar bidang te kar bi pol bang soka chingrum bang ke akinang sot lang pusini lipudam ji la sika do kawe is west ki do an kar bia ang long rat phan tamme tuning rilo jai ilitum kache song bangke ipichiru nang ne kai ket arjap thibnang ji lapena sok
Oke mang, berarti PCR kaca song ai vaksin abang cuncit tiga bangke kaca song mang eke itu kengkam cior biar yang pusing nilihin bangke cuni report. Lasin itu ke bangke ITP ke ban coba itu toda penang bar si non an itu dah kirim yang palelo si pini nang lepen nilini itu dah kita long lo je itu muluk kami dolo lapen lasan dah si ke bang hilang tum pilang itu tak por hong nang teng lang nang belute la pini kana bang bang kalisi non Julai last week berarti Agos keceng alam sila dak ke kam klaim konang popusin mang ke jong pon tu ate pada depend pen la piningan ingka nang bong ko bang takali non la Julai ke dam lote ki jut alam pensel dang notice bang ke BF nang bo ni te mang ke lalo